guys, beautiful, mumeze mute aho muherereye mu mpande zose z'isi, twebwe turi aho tumeze neza turashima Imana. Wowe umeze gute aho uherereye? Ni kuri Eric and Chantal. Ikaze kandi ikaze bakunzi beza, abantu bashasha tubahaye ikaze, abantu basanzweho badukurikirana namwe tubahaye ikaze. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi. Rero tutaratangira reka tubanze dusenge, twiragize Imana, hanyuma tubone kuganira. Mana nyiribihe, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje. Ushimwe gukora Imana igira neza, ushimwe kuko Imana ishobora byose. Tumwe gushima kuko wabanye natwe, watugiriye neza Mwami, wabanye natwe n'iminsi yose Mwami Mana yanje, ngeza kuri uno munsi wa none tugiye ku mwuka w'abazima. Mana turakweretse Mwami Mana yacu, abarwayi bagirire neza, ababuze uko bagira Mwami Mana yanje, ubabere igisubizo Mwami Mana yacu. Turakwinginze kugira ngo utabare buri umwe wese Mwami, ubashe kubagirira neza. Data tugiye kuja mu kiganiro, ubane natwe kandi urusheho kutugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubaheza ikaze kuri Eric and Chantal. Ni ukuri turabishimiye cyane cyane uburyo mukomeje kudusapotinga, uburyo mukomeje kubana natwe. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero uno munsi wa none nabateguriye iki? Uyu munsi wa none tugiye kuganira kuki. Murabizi neza kuko tuganira hejuru y'abana cyangwa se hejuru y'umuryango ari we urugo. Rero uyu munsi wa none naje ngo tuganire n'abamama bonsa, cyangwa se abamama bafite ababebe batoya, cyangwa se abamama bakicibaruka. Mu by'ukuri ni gute umumama yokwitaho, ni gute umumama yosa neza cyangwa se yomera neza. Mu by'ukuri hari igihe umubyeyi aba yibarutse cyangwa se ari ubwa mbere, cyangwa se afite abandi bana, ariko ugasanga atiyitaho, ugasanga nyine byamucanze, ugasanga yagize akajagari mu mutwe wiwe. Ariko umva, nje kuguheza umurongo, icara twige, ngiye kuguheza umurongo wo kugenderaho. Nimba ufite abana batoya, nimba ufite n'uwo nguwo mubebe wawe umwe, ariko mu by'ukuri ukaba utaza wiyitaho, cyangwa se ukaba utaza ubona umwanya wawe wo kwitaho nk'uko bihagije. Umva, icambere ubyuka mu gitondo. Numara kubyuka mu gitondo umubebe wawe akiryamye, numara wa mubebe wawe akiryamye agisinziriye, ja dushe. Mu by'ukuri hari igihe ugasanga umumama ubyaye ntameze nk'ubyaye, ntameze nk'ucukije, ntameze nk'umeze gute. Mu by'ukuri ukibaza uwo muntu ameze gute. Ariko umva uburyo ugomba kwitaho, ugomba gusa neza, ukavuga ngo uriya mumama koko. Rero narogoshe, murebe, narogoshe, ntimubyiteho cyane, ariko abantu babona ko mberewe cyangwa se bimereyeho neza, mupeze comment, mupeze like aho ngaho. Hanyuma rero ukabyuka mu gitondo, wamara kubyuka mu gitondo ukagenda ukaja dushe, ukoga. Koko urabizi ko ababyeyi baba bamaze iminsi umva ufite ubunebwe bwo kuja dushe. Sinzi ko namwe bizabibabaho, ufite ubunebwe bwo kuja dushe, noneho ugatekereza ukavuga Mana yanjye, ubu koko nje kwikozaho utuzi. Ariko ndakubwiye ngo uzumara iminsi utaja dushe, ukiganyiriza, ukavuga ngo se ubu koko amazi ndayikozaho. Ariko iyo byaye nshuti yanje,
uba wumva ukeneye kugira gute, gukomeza uhora mu mazi, uhora usa neza, uhora umeze neza. Ariko uzi ko hariho n'abamama baza bahugwa amazi, akagenda agahugwa amazi, akagenda akanga amazi, umva nyine mbese akoga ahakenewe gusa, nuko. Ariko rero nje kukubwira ngo nubyuka mu gitondo, icya mbere byuka ugende dushe, woge, ufate uduhuzu twawe kabisa twiza dusukuye tumeze neza, duhumura neza. Hanyuma rero ugende ugire gute, uje dushe woge. Numara koga uvuye muri dushe, shaka uduhuzu twawe tumeze neza, wambara uduhuzu twawe tumeze neza, tumeshe, dusumeringi gudu, duhumura neza, tumeze neza. Hanyuma rero nurangiza ufata twa duhuzu twawe wisige, ukubiteho akamekapu kawe, umwana wawe ubu aracaryamye. Nurangiza rero gukubitaho akamekapu kawe, nimba wisiga utuvuta ukisigaho n'akarabero, hanyuma rero ugafata na ya mahuzu yawe ukagira gute, ukambara. Wamara kwambara, nimba ufite n'agaparufe, itera agaparufe kameme. Umugore w'umusirimu agomba kuba agafite agaparufe. Umugore w'umusirimu aba afite ka kantu ko gucisha like this. Wamara kwambara, umaze kwisiga ka gaparufe kawe, bana kwisiga nyinshi, kubera ko umubebe wawe uraza gufata umubebe, mu by'ukuri ashobora kugira giripe kubera ya parufe. Nimba wisize parufe nyinshi, umubebe wawe ashobora kurwara giripe. Ariko ugomba kwisiga gakeya nyine, kagusumeringaho muzuri nyine, kaguhumuraho neza. Hanyuma rero cagiye umubebe wawe atarabyuka, genda mu gikoni usa neza. Ariko uzi ko umuntu aza yinjira, yamara kwinjira agasanga umeze neza, uri simati, apana kubyuka. Uzi ko hariho abamama usanga arabyutse na bya bindi bya hano gutya, arabyutse kera yikubiseho ibihuzu, atazi uko bimeze, aho ahise agira gutya, agiye mu gikoni atabanjije ngo yicekinge neza arebe uko ameze. Wati bimeze biti? Abamama bo kuri Eric and Chantal tugomba gusa neza, tugomba kumera neza, tugomba kumenya ubusirimu, tugomba kumenya uburyo tugomba kugaragaramo nk'abamama. Burya umumama agomba kugaragara asa neza, agomba kugaragara ameze neza, ari simati. Kandi reka mbabwire, muzi ko ibiryo ari byo bituma umuntu agaragara neza, apana kwisiga. Hariho bamwe bazamuha ngo uriya we ngo agira amavuta ngo meza, ngo uriya ngo sinzi aho aza agurira amavuta. Wapi, nta mavuta aza akesha umuntu atariye neza. Urumva, iyo wariye neza, iyo wabonye ibintu by'intungamubiri, umera neza. Hanyuma rero ukagenda ukaja mu gikoni cyawe, nimba ubifitiye agakoma k'ababyeyi. Abantu bakunda agakoma k'ababyeyi mu mpera iki aho ngaho umva, ukaja mu gikoni cyawe. Twebwe hano nta bakozi tugira ngo uramubwira ngo teka agakoma. No muri Afurika rero, nimba ufite umukozi wawe uvuye dushe, va dushe, wambara uduhuzu twawe tumeze neza. Nurangiza kwambara uduhuzu twawe dusa neza, tumeze neza, bwira umukozi ati umva, ntekera agakoma. Agutekera agakoma kawe, narangiza kugateka agashyire mu ijage imeze neza. Ngaha agashyire mu ijage imeze neza. Namara rero umva, nimba kuzana ku cyumba cyawe, icyumba cyawe kibe gisa neza,
icumba kiba gihumura, icumba kiba kimeze fureshi. Ababyeyi baba bari mu cyumba, baba bari mu gihe cy'ububyeyi nyine bakiri ku kiriri. Akakuzanira agakoma kawe, yamara kukuzanira ka gakoma kawe akagira gute, akakuzanira hamwe n'itasi cyangwa ari ibikombe byiza akakuzanira, hanyuma ukicara ugatekana ukumva ko ugiye kugira gute, gufungura. Hanyuma ugafata ukagira gute, ugafata cya gikoma cyawe ukanywa witonze, umeze neza, utujije. Umubiri wawe aracaryamye. Rero mu by'ukuri ibyo bintu nubikora gutyo, ubwo ngubwo rero uwo nguwo ni wa wundi uba ufite umukozi, agenda akamushakira agakoma, yamara kumushakira agakoma akamuzanira akakanywa ameze neza atujije. Mu by'ukuri uwo mubyeyi ubikora gutyo everyday cyangwa buri munsi aba asa neza, mu by'ukuri aba ameze neza, aho wamusanga hose aba ari umubyeyi kabisa usa neza. Hanyuma rero twebwe abantu bari muri ibi bihugu by'abazungu ntitugira abo babidufashamo, cyangwa se bufata ngo bagiye kugira gute, kugutekera ka gakoma. Ubyuka mu gitondo rero umwana wawe akiryamye, nurangiza uje mu gikoni ukora agakoma kawe, nurangiza kugakoroga neza ugire gute, wicare unywe agakoma kawe utekanye umeze neza. Hariho komenti abati se umwana wawe ari umwana manake udakunda kuryamira nyine bene uko nguko ngo aryame cyane, ngiye kukubwira uburyo wabigenzamo. Byuka mu gitondo, umwana wawe nimba ataryamira cyangwa se nimba ataguheza uwo mwanya wo gukora ibyo bintu byose akiryamye, banza ari we ubanza gukorera isuku. Burya ababebe basinzira cyane, ababebe bagira amahoro, ababebe imana aba ari ababebe koko. Fata umubebe wawe nimba uzutse saa 2 cyangwa saa 3 cyangwa saa 4, isaha zose uba ubyukiyeho, genda fata ibase. Nurangiza gufata ibase wuhagira umwana wawe, nurangiza kumwuhagira umusige utuvuta twiza, numara kumusiga umwambike amahuzu asa neza, umusasire ku gitanda ciwe ahantu hasa neza. Nurangiza umaze kugira gute, umaze kumwambika amahuzu, fata nimba umwosa, nimba umuheza amata, fata amata uduta dushushe, ariko tudashushe cyane, apana gutwika abana banyu, simbabwiye ko twika abana banyu. Nurangiza rero ufate bibero cyangwa se nimba umwonsa ufate umwonsi, ufate umwanya wawe uwonsa umwana wawe, apana kwirukanka ngo mu mirimo ngo kurakora utungu, kurakora utungu, kurakora utungu, umwana arimo ararira. Guys, reka mbabwire, muzi ko ababyeyi bamwe uzi usanga yajagaraye mu mutwe, akajagarara ngo umubebe, ngo nje ngira umubebe urira, ngo njewe ngo ngira umubebe, ngo utaza mpa agahenge, ngo nza nirirwa mpagaze, ngo nza ndara ngo nicaye. What? Gute? Urara wicaye gute? Umwana atagwaye, mu by'ukuri umwana atagwaye, umwana atagize gute, umwana iyo wamwitayeho, mu by'ukuri umwana wawe aba umunyamahoro. Reka nkubwire rero, wewe nimba wafashe wa mwana wawe ukamusiga, ukamwambika, warangiza ukamwosa cyangwa se ukamuheza ya mata, mu by'ukuri umwana yarezwa n'iki? Niki cyatuma umwana arira? Umwana yobura amahoro gute? Umwana yorira gute? Manake yo kujagaraza gute?
ntako. Rero umwana urira, hariho bamwe baba barwaye akarira, akabaho uwundi nawe mu by'ukuri ugasanga wenda sinumva uburyo umwana yoba ari umwana uzurira wapi, reka reka ntabwo njyewe mbyumva. Rero wewe gerageza uburyo bwawe bwose ushoboye, ufate wa mwana wawe umwiteho, nurangiza kumwitaho urebe ko atogira amahoro. Hanyuma rero ibyo twari turimo, ufate wa mwana wawe umwambike neza, nurangiza kumwambika neza ufate umwonse cyangwa se ugire gute umuheze amata. Nurangiza azoba amaze gusinzira, namara gusinzira rero umuryamishe. Nurangiza kumuryamisha gerageza uko ushoboye kose nawe ugende ugire gute wiyiteho, uje dushi. Nurangiza kuja dushi ukore nk'uko twabivuze hambere aho ngaho. Rero babyeyi, nukora ibyo bintu uzasa neza. Umaze kunywa agakoma kawe ka mu gitondo, nurangiza genda uryame. Umubyeyi agomba kugira gute? Agomba kuryama, agomba gusinzira ukaruhuka. Nyuma rero murambabarira, bari bampamagariyemo, ariko ubwo urumva ko wowe iyo umaze kugira gute, iyo umaze guteka ubwa bwoyi bwawe cyangwa igikoma cyawe, ufate umwanya. Ufate umwanya, nimba ari saa yine, nimba ari mu gitondo, uzutse ukanywa cya gikoma cyawe cya mu gitondo ukakinywa. Wamara kukinywa n'umwana wawe wamwogeshe, ameze neza, asa neza, fata umwanya iminota 30 uryame. By the way, ntibagije kuko hariho ababyeyi baba bafite n'abana manake agomba kugira gute, agomba kwitaho. Ba bana rero agomba kwitaho, dore uko yobitaho ni ukuhe tuzobibabwira kuri video y'ubutaha, siko? Muzonyandikire uburyo umuntu ashobora kugira gute kwitwara afite ababebe batoya, afite n'abandi bakuru, cyangwa se afite abana abakuru. Hari igihe ushobora kuvuga ngo ukuriye ngo karavuga ngo kubera ngo afite abana bangahe, ngo niyo mpamvu woja kuryama abana bari aho ngaho, woja gusinzira abana babigize gute, wapi. Ndabyumva, naje ndi umubyeyi kandi mfite abana naje bakuru kandi kagira n'abandi batoya. Rero icyo ngicyo ni iyindi pariti nzoyibabwira. Hanyuma rero ugafata, ufite rero wa mubebe wawe, turacyari kuvuga ufite umubebe wawe umwe cyangwa se ufite n'abandi, uburyo ushobora kugira gute kuba umugore usa neza, kuba umugore ugaragara ko ari umubyeyi, apana kwamuzuka ngahe ihuzu yatose, ngahe manake ntabwo usa neza. Umuntu arinjiye, uyu ni umubyeyi cyangwa uyu muntu ameze gute? Mu by'ukuri tugomba kuba turi abantu bagize gute, bari smart kandi bameze neza. Rero umaze kugira gute, umaze kunywa ka gakoma kawe, fata umwanya iminota 30 ugende uryame, udafite telefone, udafite n'ibindi bintu byo ku ruhande byabigusakuriza, byabigira gute. Ufate umwanya uryame usinzire mu by'ukuri. Kandi ibi mbabwira mu by'ukuri, genda ubigerageza wa mubyeyi we, wowe ubyaye maze urebe, urasubirana. Icyo ni cyo kimwe. Icya kabiri, ugira imbaraga. Icya gatatu, ubaho ugaragara neza, no mu bandi ukagaragara neza.
ako urebe nk'umubyeyi umara nk'amezi 3, amezi 4, amezi 2 utarakomera, kanimagine utarakomera, utameze neza, ugatangira ngo umugongo ngo urimo urandya, ngo ndumva ngo umugongo ngo biki n'ibiki. Wapi, reka nkubwire impamvu umugongo ukurya. Urumva uwo mugongo wawe ukurya ni ukubera utaba wihaye umwanya. Banza urelaxinge, banza utuze, banza wicare wumve ko ibintu byose atari intambara, banza utekereze ibyo ugiye gukora ibyo ari byo, ubiheze umwanya. Nurangiza kubiheza umwanya, nurangiza rero ubone kugira gute, ubone kugira icyo ukora, kubera ko hariho abantu bazamakora ibintu mu kajagari, mu kavuyo, ugafata ngaho kuramesa aho, ibyo nazo tuzabivugaho, ngaho kuramesa aho, ngaho kurateka aho, ngaho kurakoropa aho, ngaho kuragira gute. Oya, reka nkubwire, banza ufate umwanya uheze ibitekerezo byawe icyo ugiye gukora. Nurangiza rero, nurangiza uvuga ati njyewe ndabyuka nkora iki uyu munsi burira maze gukora iki ngiki. Apana kuvuga ngo ibintu byose ntabwo mbyumva neza kabisa. Ugomba kugira orere yawe kugira ngo ntiwumve ko ibintu byose ari intambara, wumve ko bigoye. Nurangiza nuzaduhura n'abandi babwiye ngo se ngo mwebwe ngo biza bimera gute, ngo bigira oya, urugo ni urwawe kandi ibyo ugiye gukora ni ibyawe ku giti cyawe, ni wowe ugomba kugira gute kubijera, apana wowe kukujera, apana imirimo kukujera, ugomba kuyijera wewe. Rero twagiye ahandi, ubwo rero reka twongere tugaruke kuri topiki yacu. Ubwo rero numara kugira gute kunywa ka gakomo kawe, fata iminota 30 uryame. Nurangiza kuryama, nurangiza kuryama ubyutse nyine ibitotsi bimaze kukuvaho, nta kibazo. Hari n'igihe wenda uba wifite n'akabebe kawe k'amahoro disi, wa mubebe wawe aba agisinziriye, ubyuka buke buke. Nurangiza kubyuka ugenda ufate agasafuriya kawe kogeje neza, gasa neza, ukarange nimba ari utuboga twawe tumeze neza, nimba ari utudagara, nimba ari uturengarenga, nimba ari akanyama, nimba ari uduki, ugenda udukarange neza. Nurangiza kudukaranga neza, ufate ucumba agatsima. Mbega umubyeyi we, ndimo ndahita mushushanya umubyeyi umeze gutyo, ndabona ari bimeze neza. Rero nimba ufite ka gasafuriya kawe kameze neza, uteke. Nurangiza guteka ucumba agatsima. Numara kugacumba wicare urya agatsima kawe, ukarya kabisa agatsima gashushe. Umutsima ushushe uragukomeza, ugira n'amashereka, umwana akarya nako akanywa ibintu bisukuye bimeze neza. Kandi ababyeyi reka mbabwire, ikindi mwokwirinda ni ukurya ibintu bitameze neza, kubera ko uri umubyeyi urimo uratanga ubuzima, urimo uraheza umanaka ibyo wawe urya ko murabirya muri abantu babiri, nta kuntu woza ufata utuntu tw'ubonye hariya ngo ndakubita mu kanwa, ndagira oya. Ugomba gushaka ibintu bifite intungamubiri. Abamama bakunda kurya agasombe kawe wagatetse neza. Nimba wabonye n'akanyama ugatereramo, nimba wabonye na bya viringanya nari biberetse kuri videwo yanje, nari nagiye ku isoko ndabibereka, mbereka ibirungo byo mu isombe. Hanyuma rero ugafata ugashyira mu isombe ryawe, ukarya ibintu bisa neza bisukuye. Umwana wawe amera neza, umwana wawe arabyibuha, umwana wawe akura ubibona. Apana kuvuga ngo kurarya ibintu byose ejo ubonye, wapi.
apana kurya ibyo ubonye, apana kuvuga ngo ko ndafata ibi, ko ndafata ibi, ko ndafata ibi. Yego nimba wabibuze uko biri kose, twaba dukeya twaba twinshi, mu by'ukuri shaka utuntu tugize gute dufite intungamubiri, kubera ko uba waheza n'umubiri wawe. Hanyuma rero umaze kugira gute, umaze gucumba, umaze gutegura ibiryo byawe bya saa sita, rero ugomba kwicara ukabanza ugafungura, ukarya ukagubwa neza, umwana wawe ukamwonsa ibintu bimeze neza. Rero nguwo mubyeyi uburyo agomba kwifatamwo kugira ngo ase neza, agaragare neza, akomere, amere neza. Ugire imbaraga, za mbaraga zawe wari ufite zongere zisubirane, za mbaraga zawe wari ufite wongere kandi uzigarure, za mbaraga zawe wari ufite zongere zikugarukemo. Yego, kugira ngo ushobore no kwitaho ku rugo rwawe, ushobore no kwita ku bana bawe. Rero tuzovuga uburyo ugomba kwiyitaho ufite abantu bakuze, ufite abana bakuze. Hari n'igihe ushobora kuba ufite nk'abana, tuvuge nk'abana 5, uwo mwana ubyaye wenda ari wowe 5, cyangwa ufite abana 7, uwo nguwo ari uwa 7, uburyo ushobora kuba usa neza. Mu by'ukuri hari igihe ubona umuntu ukavuga ngo uriya muntu afite abana bangana kuriya, uriya muntu ameze kuriya afite bari abana. Mu by'ukuri wa muntu utaba yarirengagije uburyo ari bugire gute, ari bubemo, cyangwa se uburyo agomba kwitaho, ntabwo aba yabyirengagije, cyangwa se ntabwo aba yiyanze. Mu by'ukuri umubyeyi banza wikunde cyane, wumve ko uri mwiza, wumve ko ugomba gusa neza, wumve ko ugomba kumera neza. Hanyuma ukitaho ukabona ko ubihaye umwanya, ni nkako nabivuga, kubera ko iyo ufashe umubiri wawe, cyangwa se wowe ukifata ukavuga ngo njyewe ngo narashatswe, ngo byararangiye, ngo mfite abana, ngo mfite umugabo, ngo umugore ntagomba gusa neza, ngo ugomba gusa neza ngo ukiri umukobwa. Ahubwo n'ubu ukiri n'umukobwa ntabwo wari usa neza, kubera ko umuntu ukunda gusa neza asa neza kugeza no mu bukecuru bwe. Nta bakecuru muza mubona baba basa neza, aba asa neza, akurana kabisa vibe zo gusa neza. Ugomba kuba usa neza, ugomba kuba wiyitaho, ukikunda muri make, ukumva ko wikunze, ukumva ko ugomba gusa neza. Ugomba gusa neza, waba ufite abana benshi, waba ufite abana bakeya, fata umwanya wawe witeho. Uzoza uhura n'umuntu wumve umuntu arasa neza, ameze neza, umuntu aba yifuza nyine kukubona, yifuze kukureba, Imana yanjye avuga ati kabisa uriya muntu aba asa neza, aba agaragara neza. Mu by'ukuri rero ababyeyi muza mureka twiyiteho, tumere neza. Ibintu byose tugomba kugira gute, kubikora, kubera ko hari igihe uwavuga ngo uriya we ngo karabivuga ngo kubera ko ngo wenda ngo ntagira abana benshi, ngo ntagira ngo n'akazi, ngo ntagira ibiki, ufite ibintu byawe byinshi waba ugenda wuririraho, waba uvuga, ariko ntabwo ugomba kugira gute, kubireba biriya byo hirya byo ku ruhande. Ugomba wewe kwitekerezaho wowe ubwawe, ukavuga ngo se biriya bintu ngiye gukora, cyangwa se biriya bintu bintegereje ngomba kubikorana. Ese utihaye ubuzima kurabona wokora biriya? Ntabyo ugeraho, ntabyo wokora. Utanikunze ngo wiyiteho cyane, ngo ukore ibyo ugomba gukora usa neza, ufite ubuzima, ufite imbaraga. Mu by'ukuri wobikora igihe gitoya kandi ntiwobikora kuko bikwiriye.
ariko banza wiyiteho, nurangiza kwiyitaho kugira ngo n'ibindi byose bigukikije ushobore kubikora ufite imbaraga. Rero nshuti zanje ndabakunda, wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri Eric and Chantal, unsapotingi, nta kindi ni ugukora kuri ako kazogera gusa ugakirikaho rimwe gusa, wamara nimba wakunze ikiganiro andika kuri comment umubwire ati Chantal mu by'ukuri utubwiye neza, cyangwa se nimba ufite iyindi comment uvuga ngo Chantal tubwire ibi ngibi n'ibi, ni ukuri ndabishoboye, nta kintu na kimwe ndashoboye nzagira gute, nzabikora, nzabibazanira. Hanyuma rero wewe kora subscribe, wowe utarayikora, na share na comment. Nimba wumva kino kiganiro kigushimishije, kikunejeje, gisharinge abandi kugira ngo n'undi mubyeyi wese amenye uburyo ashobora kwitaho, uburyo ashobora gukomeramo, uburyo ashobora gusa neza, uburyo ashobora kwitwara mu gihe ari mu babyeyi, cyangwa se n'umumama udafite umubebe cyangwa se utibarutse, cyangwa se umumama uwo ari we wese agomba kugira gute, agomba kumenya bino bintu. Ugomba kusa neza, ugafata umwanya wawe ukabanza ukitaho kugira ngo ukore ibindi byose ugomba gukora. Rero ndabakunda cyane, muri inshuti nziza, muri ababyeyi beza, rero mutange ubuzima bumeze neza. Wirinde kurya ibyo ubonye byose kugira ngo uwuheze umubebe wawe, umuheze amashereka asa neza, amashereka akomeye, amashereka amuheza ubuzima, apana amashereka yo kumugwaza ngo amugwaze diyare, ibiki n'ibindi byose. Rero nawe ukeneye kwitaho, ukeneye kuba umeze neza, ugaragara neza, ukomeye, ita kuri ibyo bintu nakubwiye, urye gutyo, woge, wisige, use neza, kandi urye ibintu bigufitiye akamaro, bifite intungamubiri. Rero nshuti zanjye ndabakunda, rero Imana yo mu ijuru ikomeze kubana namwe. Ciao, ciao, bye.